Shalom ma hubata haganupan. Syahalinari isahapanami hubani hita haganupan na adong i gereja on. Hubani hita bapa shalom. Shalom. Hubani nasyam inang shalom. Sonai age pemuda pakon sekolah minggu shalom. Sonehoma isapahanami hubani hita namandihuti kebaktian melalui live streaming channel GKPS Padang Bulan. Shalom mahubata haganupan. Gorani mingguta sadarion aima minggu paduahon dop Epipanias. Jana bani model kebaktianta aima humbani model F. Jana sadarion iadong kondo horja bagal napasing. Topik mingguata bagi bani sadarion aima paridop niuhur jana sitongdo naibata. Sonari siholma pukahanta kebaktianta diar iberehanami panorang hubani hita haganupan untuk membuat saat teduh iberehanami panorang. Amin. Riatma hita jongjong. Ibagas gorani na ibata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tundui napasing, si topalangit pakon tanohon. Amin. Ali na ibata, hamdo na ibataku na hupindahi. Horahando tondui hubamu, si holando daging kubamu songon tanoh na dorging, anjaha na hora, naso marba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus par hidup niuhur apa parholong ate baggal. Naroh dohanami hulubimu bani panorangon, sihol materima kasih halani haluahon, nado pinasirsirmu huban nami. Lambin paahap kon hamma holongmu huban nami. Ase lambin martenger ni uhur hanami hubamu. Sorapi hamma uhur nami. Ase ibagas hasit tonganmu hanami roh marsomba. Jana mandrogop hulobimu. Amin hundulma kuria. Saya puji ma Tuhan tongon namarmuduhon goluh taon. Dodingkon ma gorani tongtong nama nobus hita pardosaon. Puji hita Tuhan ta mandoding hita humbani haleluya nomor 400 tolu. Haleluya nomor 400 tolu ayat sada das hubani ayat tolu. Saya puji ma Tuhan ta. Doding kon ma gorani tong
Saya jalomain pakokop ni Tuhan Yesusin ulang parsoya-soya bein haluahon nabi domaniin dodingkon hita ayat napa toluhon halani ai saya jalo main. Riak mahita jongjong anggo ia tahun hita seng dong dosata i pauto to hita do dirita anjaha seng ibagas hita hasit tonganin anggo isopot kon hita dosata hatengeran nuhur anjaha bonardo ia manasab dosata apa pabor si hita humbani haganup hagedukun halaniai roh mahita hulo beni Tuhanta mas sopot kon jana mangindo hasasapan ni dosata. Marunduk nyuhur sopot kon main manduding hita. Marunduk nyuhur sopot kon main Manuna jahat maju kami ondoskanlah Yesus buat diri untuk masa dinda pakok Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata paridop nyuhur bagal. Iparhatongon hanami nahotop dohanami iparjabulun dosa. Anjaha lang boy hanami maluah. Anggo mangajam kon gogoh nami sandiri. Mardosa dohanami dopak ham. Marhite pikiran hata sonai age pambahenan nami jana mardosa do homahanami marhite nalang yorjaon hanami na patut si horjahonon nami lang ya holongi hanami ham humbani bulat nyuhur gok ni tondui, pakon buis ni gogoh nami. Lang ia haulongi hanami hasoman nami, doskon diri nami sandiri. Mai dop ma uhurmu ban nami, sasap hamma dosa nami. Anjaha bobay hamma hanami asim mangguluh na bayu. Manggulu ibagas harosuhmu, jana mardalan bani dalanmu. Ibagas Yesus Kristus, jalo hamma tonggo namion. Amen. Maronjolan, humbani kuasa ni naibata, huatahon ma bani nasya. Ibagas goran ni nai bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus,
apa tondui na pasing, tenger mauhur na siyam, doma sasap haganup dosa na siyam. Riap mahita makatahon. Amin. Amin. Hundul ma kuria. Hita ganupan pardosa, rohma bai Tuhan tain. Daroh ni Indo manasap ganup dosa tain. Pasirsir hita usedoding ta mandoding hita humbani haleluya nomor 356. Haleluya nomor 356 ayat sada tambah ayat tolu hita ganupan pardosa. Janah porsaya tongtong Indona huhasonangan rosi sadokah niin doding kon hita ayat napatuluhon ganup na marhamubahon janah porsaya tongtong ganup na marhamubahon janah porsaya tongtong Indona Riap ma hita jongjong, saksion hita ma hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya, bani sap tanohon. Au porsaya bani na ibataba, pargogo na sotarimbang, na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ni naibata na nasatadain, Indo Tuhanta, na tidumu kondisi Maria, sanggah lape haliaban, marhite tondui na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni Pontius Pilatus, ipar silangkon, mate anjaha itanom, turun hunagoritoru, mulak manggolu humbani namate, bani ari patuluhon, naik ku surga, anja hundul isyamun nebata bapa, pargogo na sotarimbang in, hunjai maia mulak magira, laho mangumi halak namanggolu, pakon nadop matei. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsada na pasing in, parsaurani sagala na pasing in, bani hasasapani dosa, bani parpuhon yakula, pakon bani hagoluhon nasadokah ni dokahni. Amin. Hundul ma kuria. Salam mahbatah ganupan, nasiam Bapak Inang hinaholongan, selamat markebaktian minggu mahbatah, Tuhan Yesus tong-tong makasumani manramati ita. Napaduahon, selamat ulang tahun, hubay nasiam hinaholongan nami, nomor ulang tahun, humbani tanggal 10 sampai 16 Januari 2022. Selamat ulang tahun,
hubani Inang Besti Normaida Saragih. Ulang tahun hubani Inang Surti Mariani Simatupang. Nomor ulang tahun bani 10 Januari 2022. Namangihut selamat ulang tahun hubani Dewi Monika Haloho. Selamat ulang tahun hubani Inang Ella Lovita Munte. Hubani Nindi Bunga Evelyn Sipayung. Hubani Stephen Austin Haloho. Hubani Janli Harfianski Saragi. Nomor ulang tahun bani 10 sada Januari. Selamat ulang tahun huma hubani Felix Purba. Nomor ulang tahun bani 12 Januari. Selamat ulang tahun hubani Jordi Rihwan Abednego Damanik. Nomor ulang tahun bani 14 Januari. Selamat ulang tahun hubani inahulangan nami Bapak Situa Zekonia Saragi, Inang Kristi 50 Narika Sinaga. Nomor ulang tahun bani 15 Januari. Selamat ulang tahun hubani Inang Sadaria Boru Girsang, hubani Bapak Deni Fernando Sinaga, hubani Anggi Januarman Sinaga. Nomor ulang tahun bani 16 Januari. Tongtong ma Tuhan Yesus makasomani pokon man ramoti ase sehat-sehat hita ganupan. Sonari tangar hita ma ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon bani kuriata ibaga samingguon. Na perlobei pembinaan warga jemaat bani hari Kamis tanggal 20 Januari ipukah pukul 10.30 WIB ibahendo pembinaan warga jemaat dengan tema Jumatanganan na binobahonni Bapak Pendeta S.A. Girsang. Haganupan anggota majelis jemaat, calon situa, calon samas, pakon anggota kuria, yotang do mandihuti acaraon na ilaksanahon melalui Zoom meeting. Napaduahon ibadah hibrid, ibadah i gerejaon ibahendo secara tatap muka terbatas, pakon live streaming. Naboy mandihuti ibadah tatap muka aiman adop ipaksin 2 kali. Na roh ku gerejaon yarapkon na ibagas kondisi sehat. Janah mendaftar melalui pengurus sektor. Na mangihut horja bagal napasing bani minggu sadarion 16 Januari 2022 ibahen hita do horja bagal napasing secara tatap muka sonaege secara live streaming. Hubani naman dihuti secara live streaming ase persiapkon ma roti pakon anggur. Otik keterangan mengenai HBN tahun. Jadi nokan sanggah masuk kita hun luar ibere do 2 amplop. Nah, jadi amplop na perlobi aima amplop kebaktian minggu, na paduahon aima amplop HBN. Jadi khusus untuk amplop kebaktian minggu, holi yondosko nai sanggah lau mulak dop salose kebaktian minggu. Sementara untuk galangan HBN, ai isorahkon holi atap yondoskon sanggah mandoding bani haleluya nomor 250 halu. Asih betul kita ini, asih betul kita membagian nih. Sonai humahu bani nasyam hinahulungan nami na mengikuti ibadah secara live streaming. Ya tentu lang pala 2 hari ra i beret ini, boy masa hali tapi mangat tusi mitejai. Sonai mahu ap keterangan ni mengenai. Na mengikut sermon untuk guru sekolah minggu. Ya dongkon bani minggu sadarion 16 Januari jam 14 WIB melalui Zoom. Aima membahas bahan khotbah untuk 23 dan 30 Januari. Nah ibu bahon aima Bapak Situa Untung Suseno MTH. Pindah hukuriaon. Taretong mulai sadarion masuk anggota kuria GKPS Padang Bulan ma aima keluarga Esron Morado Purba. Pakon Inang Esra Lasrayani Borusi Payung pakon sadanyombah. Sedia pindah hun GKPS Raya Kota janah tading i Medan Johor masuk maholi hu sektor opat. Jadi dop salosai holi ting-tingon maju manasyam keluarga Purba sonai age pengurus sektor nami
pokon perkenalan, tapi langsung ada gitu kenari do. Iya, nama ngihut kebaktian tahun baru Inang Resort Polonia. Naya dongkon bani Sabtu tanggal 22 Januari ipukah jam 10.05 WIB Marianan secara tatap muka iga KPS Hang Tuah Medan. Selain kebaktian syukuran tahun baru, ibahen dohoma penjemaatan setoran ke Inang Sinode dan Inang Resort. Sunaima hubani nasyam Inang. Namangihut rapat warga nama Poso untuk LPJ Natal 2020 sada. Ya dongkon hari Rabu 10 Januari waktu 18 WIB tempat GKPS Padang Bulan. Rapat ya dongkon secara hibrid via Zoom pakon tetap muka gereja. Berita untuk nama Poso. Namangihut ucapan terima kasih. Telah dilakukan rapat pembubaran panitia Natal Bapak Inang GKPS Padang Bulan 2021 pada tanggal 9 Januari 2022 di GKPS Padang Bulan. Panitia inti mengucapkan terima kasih untuk semua anggota panitia, pelayan, jemaat, seksi-seksi gereja, tim multimedia, seksi pemuda, serta pihak-pihak lain yang turut ambil bagian dalam terlaksananya dengan baik seluruh rangkaian perayaan Natal Bapak Inang 2021. Sisa atau saldo kas panitia Natal Bapak Inang 2021 sebesar 16.730.000 telah diserahkan kepada Bendahara Kuria sebagai titipan yang dapat digunakan untuk keperluan Natal Bapak Inang berikutnya. Namangihut rencana kegiatan rapat atau sidang jemaat. Naparlobe rapat pengurus seksi 17 sampai 30 Januari, 2 pengawasan keuangan seksi 29 Januari mulai pukul 19 WIB. Laporan seksi Ijalo PHMJ hari Minggu tanggal 6 Februari 2022. Nah, mangihut rapat majelis jemaat 10 Februari, sidang jemaat 10 Februari. Nah, mangihut ting parlobe pakon padua halihon. Sihol Manjalo Pasu-Pasu Marhajabuan. Rini Arianti Saragi, anggota sektor Tolu Kuriaon. Niombah ni Bapa Satya Bangun Saragi Ondi, natidubuhkon ni Inang Mariani Purba, pakon tunangan ni Tri Yoga Sastra Girsang. Niombah ni Bapa Sehman Girsang, natidubuhkon ni Inang Horlian Nasaragi Hun GKPS Marsirupan Nanggaraja, Resort Immanuel Saribudolok, nayadongkon bani Sabtu 22 Januari 2022 IGKPS Marsirupan Nanggaraja. Namangihut awas COVID-19. Pandemi COVID-19 di Sumatera Utara, Pakon Medan, Doma semakin menurun. Secara khusus di Sumatera Utara, Pakon Medan, data bani nasa minggu terakhir tanggal 8 sampai 14 Januari, Aima Sumatera Utara, jumlah kasus baru minggu terakhir 12 halak, total kasus positif 100 onom, sada telu sada orang, kasus aktif 58 orang. Kota Medan, jumlah kasus baru seminggu terakhir 6 halak. Agi pesonai situasi tetap kita menjaga. Jadi aima wahab ting hubata dokosi martonggo mana siya maju tene. Pesanan kita martonggo mahita. Puji-pujian pakon terima kasih sombah naibamu ham Tuhan naibata Bapa nami namara bangsa i surga. Ya kon nami Tuhan pita halani idop pokon holong ni rumudo boy hanami menjalo kesehatan panjang umur dan sadiron Tuhan. Terima kasih bamu Tuhan boy hani martupu i gereja muon mamuji pokon pasapkon ham. Sunage Tuhan martonggohan nami hubani haganupan hina holongan nami Tuhan nomor ulang tahun ibaga saminggon pasu-pasu rahmatiam sedia Bapa beriam kesehatan malas nyuhur pokon umur naganjang astong-tong sedia boy mangahapon Tuhan hina dear layakmu nai jalo sidea Tuhan sunagi martonggo mah nami hubani hanami haganupan Tuhan baik na hadir i gerejaon pokon naman dihuti ibadah live streaming hunruh masing-masing. Hama masu-masu makasomani man rahmatnya nami Tuhan
membuka uhur pokon pikiran nami, asepita hubamu do Tuhan, hanai manombah. Pas-pasuham hanami Tuhan aganupan, terlebih Tuhan, tokenari lawadong konon mahor sa bakal napasing gerejon, nebon honi pendeta nami, pas-pasuham ramatiam pendeta nami Tuhan, sibutongan nami pinah nami basna diar. Sunai Tuhan martonggohan nami, bunya ganupan hinalongan nami Tuhan, terutama orang tua nami lansia, asiham mana masu-masu makasomani manramati sedia Tuhan. Sunai hubani hinalongan nami, nai bagas keadaan sakit, jamaham sedia Tuhan, pas-pasuham tampar nai pakai sedia, buat kam panahit humbani tubuh sedia Tuhan, asiboy sedia malum, asiboy riap nami Tuhan, memuji pokon pokon ham. Martonggo manami Tuhan, hubani pemerintah nami, hubani tingkat atas dan tingkat terendah Tuhan. Hamba humana memberi gogo, habisukan bani sedia Tuhan, asiboy memberi yang terbaik hubani negara nami on. Sunai Tuhan, hubani pimpinan nami, pimpinan gereja nami Tuhan, hubani Bapak Eporus Sekjen, sunai haganup pendeta nami Tuhan, Nejape Marianan. Bumundos kanami sedia, hamba nama masu maman ramoti Tuhan, hamba nama memberi uhur pokon pikiran diar Bapa, asiboy Tuhan sedia Tuhan, memberi yang terbaik. Hubani haganupan hanami, asiboy Tuhan hanami rodohorni, memuji pokon ham. Terima kasih Tuhan, terpuji maham, ondos kanami acara on terus tanganmu, hamba nama kasamani man ramoti hanami. Dosa palanggar nai Bapa, ampuni ham hanami, asalup hanai manjalo, pakon mangindo hubamu. Terpuji maham, termulia maham, ibagas Yesus Kristus dalam Tuhan nami. Amin. Maju mana siam anggota baru, pokon pengurus sektor untuk perkenalan. Shalom hubata ganupan Bapak Inang. Terpuji ma Tuhan tene, ina memberi pasu-pasu tengah-tengah ta ganupan. Jadi hanami John siol patandahon diri nami, hanami ama keluarga au goranhu mora purba inang irumah borusi payung. Sada OP nyombah nami ama namar goran Excel na tamado purba. Jadi hanami pindah hunkuria ke KPS Raya Kota Pematang Raya. Engko hanami Marianan i Gedung Johor, Jalan Karya Jaya, Medan Johor tene. Lebih tepat nih Simpang Eka Rasmi. Jadi terima kasih mak katan hanami hubanina siam na doma manjalo hanami jadi kuria ijemat on pangindon nami hubanina siam. Ajar-ajari nasyam mahanami saguru bani hatani Tuhanin tene. Sunai ma perkenalan singkat humbani hanami. Terima kasih mak. Ya, terima kasih pada orang DBR Bendami. Jongjong kanami John na mewakili sektor Galilea, AGP Sunai pengurus sektor Galilea. Jadi atau kanami selamat datang Bani Nesiam, keluarga na baru, keluarga purba, pokon berusi payung. Selamat bergabung Bani sektor obat Galilea. Jadi Nesiam sesuai dengan domisili Nesiam, masuk Nesiam sektor obat Galilea. Jadi hanami ini mewakili pengurus mengharapkan Asiboy tetap Nesiam aktif mengikuti ganupan kegiatan-kegiatan di Huriata, kegiatan di sektor, baik seksi Bapa, seksi wanita, sunai pokon kegiatan-kegiatan sosial, pokon BDS, diakoni sosial. Ama pangindon nami, harapan nami, jana hidahkan nami poso Nesiam, Bodi seluruh Nesiam bakat bandodik Nesiam bergabung bani Gemendekur. Biasanya gue marga purba apalagi hari raya jago-jago mendoding. Bodi bergabung holi bani Gemendekur. Kebetulan hanami dulu mau ketua nih. Lang membayar uang pendaftaran.
langsung dasa syarat ni rajin mendihuti latihan kor. Jadi harapan nami ase dukung mansyam maganupan kegiatan ni Huriata GKPS Pananggulan sunai kegiatan-kegiatan ni sektor Galilea. Selamat datang kubanin Siam, sehat-sehat Siam, pasu-pasu ni Tuhan, sunai huma horja. Terima kasih, salam. Bagal tumangdo holongmu pabayu goluhkon nadoyuk kaho mago au hape maluah do pasirsir hita dodingta mandoding hita humbani haleluya nomor 343 haleluya nomor 343 ayat sada tolu pakon ayat 4 bagal tumangdo holongmu. Jolom padan natogu inma hataniin ay Tuhanindo gogohkin nahot sadokah niin dodingkon hita ayat napaupat hon jolom padan natogu inma Damini ne batana mangatasi hagenup paruhuron. Inma naman ramot kon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus Tuhanin. Amin. Saloma bataganupan. Nasyam inang bapa nama poso sonayagi Nyom basikola minggu na mendihuti ibadah tatap muka langsung i gedung gerejaon sonai age hubani nasyam na mendihuti ibadah marhite live streaming isise hatani nebata dohita bani naimasuki hita minggu paduahon dop Epipanias marhite hatani na tersurat bani pasalmen bindu tolu puluonom ayat onom das subani saplu sada. Pasalmen tolu puluonom Mazmur pasalnya yang ke-36
ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-11. Sonon ma hatani Jahoba. Hapitungon ni halak pardosa, apa hatuahon ni parpitor. Ham Jahoba sundul do rosilangit idop niuhurmu. Anjaha hasitonganmu das do bani hombun. Songon dolok ni nebata do toguh ni hapitronmu. Anjaha songon bah ni laut na so tersibar do panguhummu. Ham do si palua jolma pakon pinahan ale Jahoba. Matiniin idop nyuhurmu ham nai bata. Ilinggom ni habong mudo marlingot anak ni jolma. Ibo suri si dia do dirini. Bani taboh-taboh ni rumahmu. Ipainum hamdo si dia humbani bah harosum. Ai lambung mudo bah tubuh haguluhan. Ibagas haliharonmu idida hanami haliharon. Terus ma patuduh konham idop niurmu. Bani namanandai ham. Apa hasitonganmu bani si bujur uhur si barjaima dasni. Hita haganupan na hinarga ni Tuhan Minggu Epipanias atap Minggu Hatatalar penampakan Aima sada minggu nasihol patuduh kon hubata pasal hidup niuhur ni nai bata pasal hagogohon ni nai bata natalar ibagas Yesus Kristus nadup tubuh na tading itongah-tongahta. Nyatalah, tampaklah kuasa Allah, tampaklah kasih setia Allah bagi orang yang hidup di dalam kegelapan melalui pribadi Yesus Kristus, Sang Cahaya Abadi. Janah aidu homana siol sobuton nisi parpasal mendaud. Dop kosi idah ni sonaha golap ni golu ni halak. Nalang mardalan ibagas dalan ni nai bata. Dop kosi idah ni sonaha golu ni halak. Nalang satia bani nai bata. Dop koisida ni sonaha pergulo ni bangsa ni nai bata. Nai bagas hagulapan marhite. Na manading kon hata ni nai bata. Na marhite na mandalan kon praktik-praktik parugamaon. Manombah gana-gana ni halak Kanaan. Manomba gana-gana ni halak Asyur, manggalang kon nyomba ni gabe galangan, si tutungon hubani gana-gana, sonage praktik uhum bani kehidupan bermasyarakat nalang adil, na korup, Daud mangida, hidup bangsa Allah di dalam kegelapan. Jana hagolapanai
taridah doholi bani ujung ni. Marhite na tartaban si dia gabe jabolon bani harajaon ni Babilonia. Pada akhirnya kehidupan bangsa yang gelap, yang jauh dari Tuhan itu, yang tidak lagi berjalan menuju Tuhan, akhirnya mereka menjadi hamba, menjadi budak Bani Halak Babilonia. Hita haganupan. Kegelapan pasti ujungnya kepada kesengsaraan. Kegelapan pasti ujungnya kepada penderitaan, kesedihan, kelelahan, karena kita tidak tahu arah mana yang akan kita tuju. Karena kita tidak tahu apa hambatan di dalam perjalanan hidup kita yang bisa membuat kita terjatuh, membuat kita terluka, dan lain sebagainya. Hagulaponai aima pakorhoni dosa. Tapi hita haganupan. Daud seng marosuh soh bani persahapan pasal hagulapan ay. Daud tidak mau berhenti mempercakapkan tentang kegelapan-kegelapan yang kita hadapi. Daud tidak mau berhenti mempercakapkan tentang keberdosaan kita semata, tanpa memperbincangkan kasih setia Ninai Bata, hidup niuhur Ninai Bata, Bani Halak Pardosa. Langsung onjolma, nasomal. Biasanya manusia hanya mau mempercakapkan keburukan kelemahan orang lain. Halak na manggului bagas dosa hanya mau membicarakan kelemahan, kekurangan orang lain. Orang yang hidup dalam dosa hanya mau membicarakan tikas ni halak naligan. Tapi hita haganupan, Daud berpindah humbani masahab kon sonaha golap ni goluta, sonaha golap ni golu ni bangsa ni Naibata. Dia berpindah mempercakapkan bagaimana terangnya Allah itu. Jana aido natang si porlunan bani nagolap. Hal yang terpenting pada sesuatu yang gelap adalah cahaya. Saya ngadong naligan. Saya pala isap konhita soal arta bani nagolap. Saya perlu isap konhita hajengeson bani nagolap. Karena semuanya tidak ada gunanya. Kegelapan itu hanya membutuhkan seberkas cahaya yang akan mengusir, yang akan mengisi ruang-ruang menjadi lebih terang. Halanyai isobut do bani pasalmen 36 takas do lihar do bani si Daud pasal Jehobai. Dia sangat mengenal Allah itu dengan sangat baik. Dia sangat mengetahui bagaimana kuasa Allah itu. Nini bani ayat onom. Ham Jehoba sundol doro si langit hidup niuhurum.
Daud mangidah, mangahapkon maka porsayai. Bahasa kasih setia Allah itu hidup niuhur ni nai bata ais sasitong ni sesuatu yang tidak terbatas. Sesuatu yang tidak mampu kita lihat. Sesuatu yang tidak mampu kita hitung. Sesuatu yang tidak mampu kita perkirakan. Laku botoh, sadia do tinggi ni langit. Menurut ilmuwan, hambumion hu langit sadia do tinggi ni. Jadi bayangkan hita sundul sasitong ni Allah melampaui langit itu. Tapi lantar hataon si Daud, dia hanya mengatakan bahasa begitulah tingginya, begitulah jauhnya, begitu tidak terhitungnya kasih setia Allah kepada kita. Anggo dosata boy terbilangi Bapak Inang. Tapi hidup niuhur nini bata seng terbilangi. Songon nini dudingan. Berkat Tuhan mari hitunglah. Au selanjutannya. Kau singer, aha lanjutan nih. Kau kan kagum akan kasihnya. Sonaima, di tengah-tengah keberdosaan ta Bapak Inang, itonga-tonga hagola panhalutiron ni guluh tahalani atap api ai. Mari kita dimampukan, kita diajak melihat begitu luar biasanya hidup niuhur ninai bata. Hidup niuhur ninai bata ai melampaui banyaknya dosa kita. Sehingga rosi atigan pe sukup do hidup niuhur ni nai batahu bata. Rosi sadia pe jumlah ni jol mayatas tanon. Sukup do hidup niuhur ni nai bata. Ai sebuah kepastian, sebuah jaminan do hubata. Sengra marnabuis hidup niuhur ni nai bata. Tapi Bapak Inang, agi pelang marnabuis hidup niuhur ni nai bata. Nini use bani ayat onomai. Anjaha hasitonganmu das do bani hombun. Dan kebenaranmu sampai kepada awan. Ternyata Bapak Inang, hombun, awan adalah sebuah benda yang terdekat dengan bumi yang berada di langit. Aima sidohoran. Anggolau nasiam huwamena Papua, rado ombunai itoruh ni dolok. Iya. Jadi yang di atas dolokai hita, itoruhai ra ombunai. Song rabuin nilakahkon. Iya. Ipasingat Daud, age pesonai lang terbatas ni hidup ni uhur ni nai bata, tetapi sekaligus Allah itu memeriksa, mengetahui sangat dekat parlahota. Allah itu mengetahui dengan sangat dekat. Hapor sayonta
masalah ta, dan lain sebagainya. Bahkan ini bani ayat pituai Bapak Inang, Allah na paridop niuhurai, Allah yang penuh kasih setia, Allah yang kebenarannya sangat dekat, tidak jauh dari kita. Dia adalah Allah yang benar, yang tidak tergoyahkan kebenarannya. Songon dolok ni naibatado togu ni hapitoronmu. Anja songon bah ni laut na sotar sibar do panghukummu. Ham do si palua jolma pakom pinahan ale jahuba. Kasih karunia Tuhan yang tidak terhingga. Kebenaran Allah yang selalu dekat dengan kita. Dan kebenaran Allah itu adalah sesuatu yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Haganupan ini laho mambahen parguluhonta lambin madiar. Ternyata konsep Allah yang penuh dengan kasih setia, konsep naibata paridop niuhurai, lang sekadar konsep berteologi ya teman. Itu bukan hanya sesuatu paham iman saja, tapi sebuah paham yang diimplementasikan bani parguluhan. Naibata paridop niuhurai takasdo tarida ia hapkonita bani parguluhonta. Allah yang penuh dengan kasih setia itu kita rasakan dalam hidup kita. Nini bani ayat 8 siah 10. Matin ni indo hidup ni hurmuham naibata. Ilinggom ni habong buru maringgot anak ni jolma. Ibo suri sidia do diri ni bani tabo-tabo ni rumahmu. Ipainum hamdo sidia humbani baharosuhmu. Ai ilambungmu dobah tubuh aguluhan. Ibagas haliharonmu idahanami haliharo. Jadi Bapak Inang, hidup nyuhun ninai bata ai bukan teoritis. Kasih setia Allah itu bukan slogan, bukan idea atau ide semata. Tapi kasih setia Allah itu diimplementasikan di mana Allah mencukupkan apa yang perlu bani guluta. Ahana perlu bani guluta isukup konai batadu. Ibere duhita si panganon. Ibere duhita keamanan itu rulinggom ni duhita marpono. Meyakini Allah yang setia. Allah yang penuh kasih. Nyata. Itonga-tonga ni parguluhonta. Halanya Bapak Inang. Iha perluhon hita do terus. Hidup nyuhur ni nai batai. Kita selalu memerlukan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak bisa berhenti memerlukan kasih karunia Tuhan. Halanya ini bani ayat 10 sadai. Terus mapa tuduk konham hidup niuhurmu. Bani nama nandaham apa hasit tonganmu bani si bujur uhur.
terus ma patuduk kon ham hidup nihurmu. Bani halak na porsaya, bani halak si bujuruhur ipangindon si Daudo. Ase terus tidak berhenti. Bapenang bani program-program di dunia on adong donasi nobut berkelanjutan. Iya. Ada sonari teori-teori ini. Program-program anggolang adong unsur berkelanjutan nih lang laku sonari. Aiman di seluruh SDG site ini. Sustainable. Jadi program itu harus berkelanjutan. Lang boy satu rapon salose. Pita berpengaruh satu rapon. Sonai dua hidup ni hurni bata. Terang Allah itu berkelanjutan. Seng pita doko si dapot kita ahana sini tata, kita tidak lagi membutuhkan terang Allah lang. Karena gelap selalu akan datang. Gelap itu tidak hilang. Tapi gelap itu bersembunyi di balik terang. Laku boto boy du yarusin nasyam. Anggo golap mon. Ipagolu hita lampu. Hujado na gula pailitun. Secara teori hujado ya. Dia tidak hilang bapena. Lang maguay. Ipamate hita use lampuon, gulap duse. Maka secepat terang itu datang, secepat itu juga gelap datang dalam hidup kita. Sehingga Bani Daud, seng boiso tokin tumangpe, hidup nihun ninay bataay, hasitongan ninay bataay ibagas guluta. Karena ketika hidup nihun ninay bataay, soh Bani guluta, maka kegelapan akan datang kembali. Seng boiso Yesus ay makorja ibagas guluta. Ketika Yesus itu berhenti bekerja dalam hidup kita, maka kegelapan dosa itu akan datang secepatnya. Halanyai naya perluhon si Daud, naya perluhon hita halak na porsaya si bujuruh raima, tonggota, pangindoanta, terus mapatuduk konham, hidup nihurmu bani namanandaiha. Hai matonggot taganupari. Itulah permintaan permohonan kita. Dan itu jugalah nanti yang akan kita terima. Hidup nyurni naibata yang berkelanjutan. Mariti horja bagana pasing nasihol ijalo hita tokinari. Hotop huatahu. Jangan ragu, jangan bimbang. Stok darah Allah, stok daging Kristus yang akan mengampuni dosa-dosa kita tidak terhingga. Tapi yang terhingga adalah waktu kita. Panorang tado bapenang na terbatas na lao manjalo honai. Tapi anggo hidup ni hunene bata terus do rosi atigan. Halannya songon Daud nalang ragu bani hidup nyuhurne bata, seperti Daud yang tidak meragukan kesetiaan, kebenaran, perlindungan, pencukupan Allah akan hidupnya, tentu sonai do hita halak pardosaon. Jangan ada keraguan bata. Nalahom manjalohon hidup niurni nai bata na berkelanjutan marite tokinari ijalo hita horja bagal napasi. Yakinkan diri kita.
Kita membutuhkan Kristus yang akan mengusir kegelapan humbani Golgota. Kita membutuhkan Kristus paridop niuhur anjahan nasi tongai bani pardalanan ni Golgota. Kita membutuhkan pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa itu akan mendatangkan kasih setia Allah yang tidak terhingga. Ase, hubani nasiam inang Bapa, kurian ni Tuhan. Na beribadah igarejaon. Sonai age na beribadah di rumah marhite live stream. Jalo hitama hidup nyuhur pakon hasitongan nini batai. Marhite horja bagal na pasing. Sitong maiya na ibata paridiop nyuhur. Nado mamberehon haliharon ibagas Kristus Jesus. Ase iboto kita dalan si dalan kononta. Dalan hasitongan. Sehingga kita selalu berjalan di dalam jalan cahaya Tuhan di dalam pribadi Yesus Kristus. Selamat menjalo hidup nyuhur nini bata dan yakin hidup nyuhur nini bata tidak akan berhenti pada hidup orang yang percaya. Amin. Martonggo mahita. Oton dunia pasing ajariham hanami mangarusi hatamu, pargogohi maka gulukon hatamuin bani golusi ganupari, jana ondingi hanami Tuhan, humbani hagolapan ni duniaon, nasihol membuat nalihar ibagas guluh nami. Ham Yesus ijalo hanami ma, age daging pakon darohmu, marhite horja bagal na pasing na tokinari jalon nami. Inma hataridahan, bahasa terus doha nami maka perluhon hidup nyuhurmu. Terus doha nami maka perluhon haliharon na humbamu. Asi marhite na ijalo hanami horja bagal na pasingin Tuhan, lambin lihar magulu nami, itandai hanami madalan si dalanon nami, jana totak mahanami mardalan, ibagas dalan harusum, ibagas Kristus Yesus. Amin. Paima ipatupu hita galangan ta, tangar hita malobe hata nini bata, nagabe onjolan bata laho manggalang. Ay mana tersurat bani, pasal mensia puluonom ayat 2. Bere na siyama bani Jehovah hamuliaon ni gorani, buan na siyama galangan, masuk manasiam bani alamani. Sonari ondos kon hitama galanganta. Itu
hita ganupan, siolma imasuki hita horja bagal na pasing. Tugas-tugas nami hubanin na siyam nalape manaksion hapor sayaon, satorapon lape buhay na siyam manjalo horja bagal na pasing. Tapi ulang miturmulat na siyam, halani lape tutup hita kebaktianta. Diar pasisir hita dirita manjalohon horja bagal na pasing. Manduding hita. Manduding hita humbani haleluya nomor 100, haleluya nomor 100, ayat sada, hujon maho ale tonduihu. Hita jongjong. Paridop niuhur anja pardiar layak do Jahoba. Nangit mandringis anjaha paridop niuhur bakal. Seng ibahin hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalos kota romban hubani hajahatonta. Songon idop nyuhun ni bapa bani nyumbah ni. Sona idop nyuhun ni Jahoba bani sagala na makabiarisi. Martonggo mahita. Hamtuan ni bata bapa nami paridop nyuhun na tersulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Hamdo sibere haluahon. Pakon haguluhan, nasadokani dokahni marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasir-sir manggalangkon diri ni makop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadanan na pasingon, maidop mauhurmu ban nami. Tonduymu na pasingin ma, mambuha uhur apa na patotapkon hapor sayon nami. Asil lambin martenger niur hanami, hubani Yesus Kristus nama kop-kop hanami. Amin riak mahita martonggo, marite tonggo nani ajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami na inaguri atas, sana papasing magoranmu, say roh maharajaonmu, say saut maharosu ni uhurmu, inaguri tongohon songon naguri atas. Beri hambaban nami sadarion haguluan ari-ari, sasap kama dosa nami songon panasap nami, bani dosa ni asoman namar dosa dupak hanami, ulang hanami bobay hamhu parlajoan, palua hamma hanami bani pangago, ay hamdo simada harajaon, pakon hagogohon, apa hasangapon ni sadokah ni dokahni. Amen. Hita galup na hinargan ni bata. I parsita hita sonari manjalo parpadana na pasingin. Hala niay, ningon takas dohu bata pasal horja bagal na pasingin, rosi aha do ulih tahunjin. Parpadana na pasing,
ai mahataridahan ni hidup nyuhur ni nebatahu bata. Halaniai martarima kasih mahita hubani nebata. Nado paluakon hita marhite anak ni Yesus Kristus. Bani nasiol ijalo hita ruti pakon anggur. Nagabe parhitian ni daging pakon daro ni Kristus. Roh mahita hubani Tuhanta. Ibagas toruh apa borsinuhuru. Halaniai balo si hamma sukun-sukunon. Iha porsaiham do Tuhan Yesus Kristus. Nado prohu tanohon paluakon pardosa. Ia nado mati apa mula manggulu makopop ham. Mamorsan jana manasab dosamu. Iha porsaiham do. Huha porsayai. Iha porsayaham do ruti pakon anggur. Nabani parpadanan napasingin. In managabe parhitian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus. Iha porsayaham do. Huha porsayai. Radoham makagulukon hasasa penidosa nadop iberi Tuhan Yesus subamu. Marhite na makagulukon golu na baru. Radoham mardiar pakon halak na manusai uhurmu. Jana manasab dosani. Radoham. Ibagas malas niuhur donai bata. Manjalo pangakuan si sonayai. Tarpuji manai bata. Marhite haganup pargoluhanta. Amen. Hundulma kuria. Mandoding hita humbani haleluya nomor 310. Haleluya nomor 310 ayat sada pakon ayat tolu horja bagal napasing. Roh doaunuan marsombah bay parsilang muin. Mangindo hasasapan asesahe dosakin. Dodingkon hita ayat napatoluhon. Roh aunuan marsombah bay parsilang muin. Anggosonai paunduk hita mauhurta. Mardinga tona
takom manangihon hatani Tuhan Yesus, bani napasirsirhon perpadanan napasingin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin, sangga nahona pertahian ya. Ia tahun matarima kasih, dopai itopiki maai, ibere hubani susianni irik ia tahun. Jalon nasyama anjaha pangan, daging kudoon, nabi nereh kon makop-kop nasyam, bahen nasyam masonin, gabe perdingatan baku. Dop salpo si dia mangan, ibuat ma panginumanin, ya tahun ma terima kasih, anja ya tahun ma dopak si dia. Jalo nasyama ganuk ma nasyam manginum hunjin, ia panginumanon pada nabaru don marhite darohku, na niduruskon makop-kop nasyam, bahen hasasapan nidusa, bahen nasyam masonin, gabe pardingatan nasyam baku. Ase roh manasyam, ay doma sirsir haganup, dai anjaha tonggor nasyama, diar layak ni Jahoba. Martuhma sagala nama tenger niuhur hubani. Ase hubani nasyam, na patut manjalohor jabagal napasing, jongjong bani ianani. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus, jolo hamba dagingku takon darah kudon, dagingku takon darah kudon, dagingku takon darah kudon, dagingku takon darah kudon.
Dagingku pakon darahku. 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 Dagingku pakon darahku dong. Dagingku pakon darahku dong. Dagingku pakon darahku. Dagingku pakon darahku dong. Dagingku pakon darahku don. 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 Ase
kathitama ruti nado ijalo hita. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama anjaha pangan ma. Daging kudon nabi nerekon makop ham. Inma naman ramotkon. Pakon napatotapkon uhur mulaho maka porsayesi. Asebamu haguluhan si sadokani dokahni. Amin. Jolom janakat hitama anggur nadob ijalo hita. Pastion hita doma terbuka, bani nasiam naga kesulitan tolong ibantu. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus. Jalo hama anjaha inum ham. Daroh kudon nani durus kon makop ham bahen hasasapan ni dosa. Inma naman ramot kon pakon napatotap kon uhur mulaho maka porsayaisi asebamu haguluhan sisa dokani dokani. Amin. Hundulma Kuria. Pasir-sir hita dodingta, mandoding hita use humbani haleluya nomor 256. Haleluya nomor 256 ayat sada tambah ayat 2. Ham o Tuhan haholongan.
pujion kudo Jehovah bani segala panorang. Tong-tong do puji-pujian ni ibagas pamanganku. Marhiti Jehovah do marmega-mega tonduyuhu. Ibogay halak na madoyuk maay gabe malas ma uhurni. Hasomanin na siya maaw pabagalhon Jehovah. Sayrap mahita patimbulhon koran niin. Kupinday do Jehovah anjaha ibalosi duaw. Ipalua doahu humbani segala habiaranku. Puji hita ma Jehovah, terima kasih ma hita hubani. Amen hundul kuria. Puji hita usia Tuhan ta marhite doding humbani haleluya nomor 258. Haleluya nomor 258. Nama si holdo uhurhu. Mahita jongjong martonggo mahita. Ham Tuhan ay bata bapa nami parholong niati apa paridom niuhur. Ipuji jana ipasangap hanami duham halani idop niuhur apa diar nilayakmu nadop ijalo hanami. Dom mayop kopam hanami jana isasapam dosa nami. Gabe manggulu hanami ibagas idop niurmuin. Pabayuham mahanami mandalani ari-ari ni gulu nami. Ase margogo jana marhamonangan hanami makurjaw na rosuniurmu. Patotapam mahapor sayaon. Apa pangarapan nami hubamu. Ase margogo hanami pasangap konham sadoka gulu nami. Terima kasih mabamu Tuhan bani haluahon. Apa pasu-pasu nadopondo suban nami. Ijon igalangkon hanami do diri nami pakon buan ni horja nami gabe tanda ni terima kasih nami hubamu pasu-pasu ham magalangan nami on lau padoraskon pardalan ni horja ikuriamu lambin pasu-pasu hamma goluh apa horja nami pakon sinadongan nami ibagas Kristus Yesus si palua hanami. Amen. Bamu sadokani dokani awon o Yesus Tuhan kini.
Yesus Kristus panondang ni duniaon. Hamdo na manondangi hanami na ibaga sa gulapan. Pakon lombang lingguman ni hamation hinorhon ni dosa nami. Puji-pujian pakon hasangapon ma. Isombakon hanami hubamu. Halani ipatalar hamdo dirimu. Marhite hata pakon tonduimu ban nami. Marhition niin boy hanami ibaga saliharon. Jana malua humbani dosa nami. Urupi jana pargogoy hamma hanami. Ase marhite gulu nami si ganupari. Boy isaksion hanami haluahon na humbamu. Uka pamauhur ni halak nalape makaporsayham. Ase diut si dia manjalo. Pakon makaporsayham. Jana makagulukon haliaron na humbamu. Terima kasih ma bamu Tuhan, ondos ma tonggo namion. Amin lahumma nasyam, jana ulang ma surut ringgas nuhun nasyam. Hisah ma ibagas tondui, sir ma mambalosi tuanin. Jalo hamma, pasu-pasu humbani Tuhan nai batata. I pasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana maidop ma uhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama buhini hubamu. Jana ipasorap madamini bani tonduimu. Amin. Selamat banjalo hidup nyuhur ninai bata jana. Selamat pajupa itause bani ibadah mingguta, ibadah pertonggoan, pakon ibadah nalegan nayadongkon kuriaon, baik secara tatap muka, age live streaming. Tuhan Yesus mamasu-masu hita, halani doma ipatalar sondangni bata. Salom, horas, horas, horas.